Yes, nibyo nguhaye ikaze nanone ni inkuru zigezweho, ni inkuru ziri kwihutirwa cyane aka kanya. Ubu tuvugana mama 23 ndetse yongeye kwifashisha imbunda ziremereye cyane, imodoka z'intambara kugira ngo yongere kwisubiza umusozi wa Biragiza, nkuko byari byamaze kugaragara neza ko ingabo za Wazalendo ndetse n'abarundi bari bagerageje kongera kuba baresista kugira ngo uyu musozi ubagume mu biganza, ariko bije kurangira intare za Sarambwe zibashije gukora operasiyo Karahabutaka. Urugendo rw'isaha n'iminota 50 n'amaguru aba basore b'intare za Sarambwe, dore ko hagaragayemo n'inkumi zambariye urugamba bazamuka uyu musozi wa Biragiza, ndetse bisa naho bari bamaze kugota uduce dutandukanye nk'ahitwa Numbi kugira ngo izi ngabo z'abarundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC na Wazalendo baze kugwa mu mitego. Uyu kandi ni umusozi usanzwe uriho igikuyu kinini cyane cy'amahegitare n'amahegitare kimwe mu bajenerali bakomeye cyane ba FARDC. Uyu nta wundi yitwa Tanguforo, uyu numwe mu basirikare bakomeye cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo. Aha ni mu matware ye, ahantu hanini cyane habereye imirwano, abarundi bongeye kugwa ari benshi cyane. Uyu musozi ubu tuvugana uri kugaragaraho imirambo myinshi yandagaye, bisa naho hari ibitangaza bihabereye. Ubu tuvugana umusozi wa Biragiza usa n'ubereyeho ibitangaza, ahitwa Ziraro ndetse n'ahitwa Rumbishi. Aha hose hongeye kumvikana amasasu menshi cyane, bisa naho mama 23 yari yamaze kuzenguruka uyu musozi, nuko abarundi basigirwa akayira gatoya banyuragamo ariko biciwemo nkuko byamaze kugaragara. Iyi nkuru ndayikubwira, ariko ni inkuru iciye umugongo abari Igitega ndetse na Bujumbura, Kinshasa. Reka sinakubwira uyu generali Tanguforo asa naho yamaze kwiyakira ko uyu musozi wamaze kubohozwa n'intare za Sarambwe. Urugendo rutari rworoshye, imodoka zisa naho zitari kuzamuka uyu musozi, ndetse bitewe n'ubuhaname naho ingabo zashakaga kunyura, ibyaje gutuma hagaragara amashusho matoya abasirikare b'intare za Sarambwe ndetse n'abaturage baje gutanga umusada mu gusunika izi modoka aho zari zafatiwe n'imikuku kugira ngo baze kuba bagaragaza neza ko bahigaruriye. Ubu harabyinirwa intsinzi ku buryo bukomeye cyane. Ndakubwira neza ko kandi ahitwa Cyambombo ubu tuvugana ibihabereye naho bisa naho hari ibintu bidasanzwe, gusa ibi byose biri gukorwa n'igisirikare cya M23 gisa naho cyamaze guhaguruka ndetse gihagurukira urugamba. Benshi barahazi kitwa Biragiza. Ubu tuvugana hari ibirindiro bikomeye cyane, ibirindiro by'igisirikare cya leta ya Kongo, ibirindiro by'abarundi, ibirindiro bya Wazalendo. Umusozi mugari munini cyane ugaragara nkaho ari umusozi waba strategique mu bijyanye n'urugamba, umusozi uriho ubwatsi, buriho inka nyinshi cyane ndetse n'abaturage bamwe bahatuye. Ibintu byagaragaje neza ko igisirikare cy'abarundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo bari barakoze uburyo busa naho ari uburyo budasanzwe bwo kuza kwigarurira ndetse bagashyira defense zikomeye cyane kuri uyu musozi, kuko no kuhageza ibibafasha byaboroheraga, kuko uyu musozi bitewe n'uko uherereyeho igice kinini cyane kiriho ifamu y'umujenerali ukomeye cyane Tanguforo ubarizwa mu gisirikare cya leta ya Kongo, ndetse uyu akagira n'ikipe y'umupira w'amaguru. Uyu kandi arazwi cyane nkuko bigenda bigarukwaho. Uyu rero ntabwo ubu tuvugana ibi bice yakongera no kubikontrola ndetse no kubitekereza, kuko byamaze kwigarurirwa n'intare za Sarambwe. Uyu musozi ni umwe mu misozi yari ingenzi cyane mama 23 yakoze ibishoboka byose ngo ibashe kuyigarurira. Ubu tuvugana uyu musozi wa Biragiza wamaze kwigarurirwa. Abasore n'inkumi ba mama 23 bahagaragaye nyuma y'urugendo, bavuga neza ko rutari rworoshye. Amasasu yari menshi cyane, bazamuka ibirometero byinshi cyane kugira ngo baze kugera kuri top y'uyu musozi, aho bagaragaye bishimye cyane, ndetse benshi bibaza uko uyu musozi waje kugotwa kugeza ubwo ingabo z'abarundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse na Wazalendo baza kuhava, dore ko hanagaragaye bimwe mu bice by'intwaro z'abarundi zabashije kuhasigara. N'imirwano itari yoroshye mu by'ukuri, dore ko byafashe iki gisirikare cya mama 23 hafi amasaha 6 y'imirwano nta guhagarara, ariko kandi amasaha hafi 2 isaha n'iminota 50 abasore n'inkumi bazamuka uyu musozi ushinze cyane, nyuma y'uko bari bamaze kugeza imodoka aho zigomba kugarukira. Aha rero niho hagomeje kugenda havugira amakompora n'amasasu aremereye cyane, biza kurangira nyine igisirikare cya leta ya Kongo kibashije guta urugamba n'abarundi barahunga.
Ibi rero byahise bihereza M23 amahirwe akomeye cyane yo kongera gufata ibice nka Numbi, Rumbi, Shangi ndetse n'ibindi bice bitandukanye nka Ziraro ndetse n'ahitwa Cyandombo. Ubu tuvugana Cyambombo rereho hamaze no kugaragara defense zikomeye cyane za M23 ahitwa Ziraro. Hose inzira zamaze kugaragara abashaka kwerekeza hirya za Bukavu, dore ko uyu muhanda ushobora kugera Bukavu, ndetse n'abari mu bice bya Numbi bashaka kuba berekeza mu bice bitandukanye. Aba bose bari kongera kugenda, bisa naho intare za Sarambwe zongeye kuhashyira ubuzima. Amamodoka aragaragara nubwo atari menshi, yiganjemo akoreshwa n'iki gisirikare cya M23 ndetse n'abayobozi b'uyu mutwe nk'uko byagaragaye, ndetse na guverineri wa Kivu y'Amajyepfo. Amakuru agaragaza neza ko yagiriye urugendo ahangaha muri ibi bice, umutekano wakajijwe cyane. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi babarizwaga kuri uyu musozi, amakuru aragaragaza neza ko abenshi bamaze guhungira iyo za Uvira, ndetse ubwo nyine nabashije kurokoka kuko abenshi baguye kuri uyu musozi. Kwirukanka amasigamana, gutsindwa no kwamburwa ibice by'ingenzi nibyo biri kuranga izi ngabo z'abarundi. Ibi biraza kugenda bigera Kinshasa na Bujumbura ndetse na Gitega, ahatangirwa amabwiriza ya nyuma y'ibyo izi ngabo zigomba gukora ku rugamba. Ubu tuvugana hakomeje kugaragara ibisa naho ari urwokotsi rw'ibibombe biremereye cyane bikomeje kugaragara aho abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bahungiwe. Bivugwa neza ko M23 iri kubakurikiza amakompura aremereye cyane. Ubu tuvugana rero hakomeje kumvikana ibisa naho ari impuruza. Imodoka ziriho imbunda hejuru za M23 zirimo zirasheringa urufaya, bisa naho ari uguhabya umwanzi nta mbabazi. Uyu musozi kandi biravugwa neza ko ari umwe mu misozi M23 yari imaze igihe ishaka kwigarurira byaragoranye bitewe n'ibirindiro by'ingabo zihari. Ubu tuvugana byarangiye uyu musozi wa Biragiza ubaye Tombe, ndetse Rumbishi, Numbi, Shangi, Ziraro ndetse na Cyambombo, aha hose hamaze kwigarurirwa. Ni ukuvuga ko ubu tuvugana General Tanguforo ubu tuvugana ntabwo yakongera kumbonera inzira ndetse no kumenera muri ibi bice. Aha yari yarahagize ibirindiro bye igice kinini cyane cyahigaruriwe. Hari ifamu ibarizwamo amatungo ye, ndetse haragizwe ibirindiro bikomeye cyane no hejuru y'umusozi n'ahantu hanini cyane. Bigaragara neza ko hari uburyo buri strategique mu bijyanye no kuharwanira, ariko bije kurangira intare za Sarambwe zihakubitiye umwanzi. Ubu tuvugana hakomeje kugenda humvikana ibindi bitendo bikomeje kubera mu bice bikikije ahangaha, nubwo bisa naho M23 yamaze kwigarurira abo bari bahanganye mu rugamba. Abenshi bamaze guhunga, ariko kandi bari kugerageza kugaba udutero shuma turi gutuma humvikana andi masasu menshi cyane. Gusa umusozi wo wabaze kuba Tombe. Ubu amakuru yamaze kwemeza neza ko ikitwa balkanization, nimvuka balkanization wumve iringaniza cyangwa se kugabanya igihugu. Kongo ishobora kuba igiye kugaburwamo kabiri nk'uko amakuru yamaze kubyemeza, ndetse bikaza kugaragazwa mu gihe gito cyane, ndetse n'ibimenyetso, idarapo ndetse n'indirimbo y'igihugu n'ibindi birango byigenga. Ibice bitandukanye M23 yafashe ishobora kuza kuba yakemererwa gushinga Repubulika ya Kivu. Kuri ubu igitangaje nuko muri Repubulika ya Kivu hiyongereyemo ibindi bice bitandukanye. Ubu tuvugana ndakubwira ko imirwano yamaze kugera mu bice bitandukanye nka bya Warikare ndetse n'ibindi bice bihakikije. Hose hakomeje kugenda habera imirwano, ariko M23 ikomeza kugenda ihigarurira. Amakuru avuga neza ko iyi leta ya Kivu cyangwa se Kivu Republic nk'uko bikomeje kugenda bivugwa, M23 yakomeje kugenda ibisaba mu ibanga, ndetse ikerekana neza ko ubutaka bwa Kongo ari bunini cyane ku buryo aba baturage bashobora kugira ubwigenge bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, ndetse n'abanyamurenge bakomeje kugenda bicwa. Inkuru irabyemeza ndetse irabigaragaza. Amahanga ndetse n'imiryango ikomeye cyane ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu ibi yamaze kubihumugisha. Gusa benshi cyane bakomeje kwibaza niba Kisekedi ashobora kubyemera. Gusa yabyemera atabyemera nta mahitamo afite, kuko n'ubundi M23 yamutwaye ubutaka arebera. Imikoranire Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishobora gukomeza, ariko Kivu Republic igakomeza kubaho nk'uko
byakomeje kugenda binugwanugwa ndetse binagaragazwa. Reka nkubwire ikigamijwe, ndagira ngo ngusobanurire icyitwa balkanization. Ntabwo aribwo kije, ni ibintu bisanzwe, si ubwa mbere byabibaye. Kuba igihugu kinini cyane cyabuze umutekano cyangwa se kuzindi mpamvu gishobora kugaburwamo kabiri kugira ngo ituze rya rubanda rikomeze kugenda ribaho. Ngira ngo ndakubwira ibihugu bitandukanye, ntabwo turi mu birondora, ariko nka Sudani y'Epfo n'iya ruguru ndetse n'ibihugu bitandukanye nka Korea y'Epfo n'iya ruguru, n'ibihugu byinshi cyane ndetse ntarondora, ariko aho bitandukaniye nuko M23 byo ubu butaka itagiye kubwita Kongo y'Epfo cyangwa ya ruguru, ahubwo ari Repubulika ya Kivu. Ngira ngo murabizi ko imirwano myinshi cyane ndetse n'ibice nibura M23 yamaze kwigarurira ari ibice bya Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Ubutaka bunini cyane buruta ibihugu bimwe byo muri Afurika. Kuri ubu ngubu nibwo M23 iri kugerageza kureba ko yabonera ubwigenge cyangwa se ikaba yashinga Repubulika yigenga itazongera gukontororwa na Tshisekedi, kugira ngo haze kuba hagaragara agahenge ndetse habe amahoro arambye. Ibi mu gihe byabibaye mu gihe Tshisekedi yakongera kugerageza kwataka ubutaka bw'igi Kivu Republic cyangwa se M23 ikaba yabikora, byagaragara nkaho igihugu cyateye ikindi, maze ababikoze bakaba babihanirwa ku buryo bukomeye cyane, naho bashobora gufatirwa imyanzuro ikakaye. Kivu Republic rero amakuru aragaragaza neza ko ishoboka, kandi ubu nta gishobora kuyikoma mu nkokora, nyuma y'uko M23 yagiye yerekana byinshi cyane mu bijyanye n'ibirego iri kurega Tshisekedi nk'uko byagaragajwe. Amakuru akagaragaza kandi ko Tshisekedi ibi bishobora kuba bimukozeho, ari byaheruka gukora umusibejo, aho umudugudu wose w'imurenge ndetse waje kuraswa na drone y'igisirikare cya leta ya Kongo, babikoze nkana kugira ngo barimbure ubu bwoko. Bihita bihuzwa n'ibindi byaha by'intambara. Bigaragara neza ko Tshisekedi ndetse n'abo bayoborana basa n'abatiyumva mu baturage batuye kuri ubutaka bwa Kivu zombi, kandi amakimbirane akaba amaze igihe kinini cyane, imyaka irenga 30, bikaba byaraburiwe igisubizo. Kuri ubu igisubizo kirambye cyabonetse ni icyitwa balkanization. Haraza gushyirwaho imipaka mishya ndetse haraza gushyirwaho igisa na leta yigenga nk'uko amakuru abigaragaza. Ubu tuvugana ku mbuga nkoranyambaga hatangiye gusirikira amwe mu madarapo apropozwa ngo M23 ishobora kuza gukoresha, gusa nta na kimwe kirabyemeza, nubwo bamwe mu baturage babyifuza batangiye kubyinira ku rukoma, bavuga neza ko ubu ari uburyo bwiza bwo guhosha iyi mirwano ndetse n'amakimbirane yo mu burengerazuba bwa Kongo ndetse no mu bindi bice. Ariko kandi benshi bakavuga neza ko ibi ngibi bishobora kuba byatuma haza kuba ikintu kidasanzwe. Aba basirikare b'igisirikare cya M23 ndetse banashinze igipolisi, inzego zose za leta, bisa nkaho ibi bari babyiteguye, kuko bigaragara neza ko iyi atari inyeshyamba cyangwa se izi atari inyeshyamba zakora ibi ngibi. Benshi bagaragaza neza ko mu nyeshyamba zabayeho ku isi nta nyeshyamba zijya zigaragaza imiyoborere ndetse no gushaka diplomasi nk'inyeshyamba za M23 zikomeza kugenda zerekana neza ko zihangayikishijwe n'umutuzo w'abaturage n'umutuzo wa rubanda muri ibi bice. Inkuru zikagaragaza neza ko ibi byose byagiye bihurizwa hamwe. Benshi baravuga neza ko Tshisekedi harishuwa ebyiri: kuba yahamagazwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC akaza gufatirwa ibihano bikomeye cyane, cyangwa se kuba yaza kwemera ndetse akabyemera cyangwa se atabyemera bikaza guhita bikorwa ako kanya. Kuba balkanization cyangwa se iringaniza kugira ngo haboneke ubutaka bwa M23 ndetse haboneke n'ubwa Kongo, hashyirwaho n'imipaka rusange itandukanya nk'ibihugu. Ibi ni ibintu bishobora kuba bigiye kubahirizwa. Kivu Republic izaba ihana imbibi n'u Rwanda, u Burundi ndetse n'igihugu cy'Ubugande ndetse na Tanzania bitewe n'ikiyaga cya Tanganyika. Ibi byose ntabwo twabura kubikubwira. Ndetse iki gihugu cya Kivu Republic cyangwa se leta ya Kivu M23 ishaka gushinga ni zimwe muri leta zitazaba zifite ibibazo ibyo ari byo byose, kuko gikora ku biyaga binini cyane. Twavuga neza ko ari hafi gukora ku nyanja, kikaba gifite amabuye y'agaciro menshi cyane, ubutunzi munsi y'ubutaka. Ngira ngo murabizi bya Rubaya n'ahandi henshi cyane kuri ubu butaka bwa Kongo, by'umwihariko muri izi Kivu ndetse n'ibindi byinshi cyane. Gikora ku kiyaga cya Kivu ndetse hari n'ibindi bice by'ingenzi cyane igihugu cya Kivu gishobora kuza kugira ndetse bikaza kugenda bifasha abaturage bahatuye. Ibi biraza kugenda bigerwaho mu gihe umwe mu babiharaniye ndetse wari umuvugizi wa M23, uyu ni Wiringoma, yitabye Imana ibi atabibonesheje amaso. Ariko benshi cyane bakavuga neza ko iki ari cyo kintu bashobora kumutura cyonyine kugira ngo bamwereke neza ko atasize ibigwari. Yakomezaga kugenda agaragaza politiki y'iki gisirikare cya M23, nyamara akanayishyiramo imbaraga zikomeye cyane, gusa apfuye atabigezeho. Ibi process zigeze kure ndetse biragaragara neza ko bishobora kuza gukunda Kongo igacibwamo ibice bibiri, maze hakaba Kivu Republic ndetse na Kongo DRC isanzwe, bikaza
kuba byatanga amahoro n'umutuzo mu bice bitandukanye, aho kugira ngo hakomeze habaho kwikoma, bamwe bavuga bati iyi leta ntidukunda, abandi bati ntibavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'abanyarwanda. Ibi bikaza guhita birangizwa no kuba hashyirwaho imbibi ndetse n'imipaka mishya nk'uko amakuru abigaragaza. Ni ibintu bikomeza kugenda bikurikiranwa. Nanone kandi ndagira ngo nkubwire neza ko nyuma y'uko izo nkuru ziri gusirikira, imirwano yo ntabwo yigeze ihagarara mu bice bitandukanye butuvugana, Kisangani, Uvira, ahantu henshi cyane hakomeje kugaragara imirwano karahabutaka. Ubu tuvugana za Masisi, drone z'igisirikare cya leta ya Kongo zisa naho zitigeze zongera guhagarara, zakomeje kwataka ndetse mu bice bitandukanye. Ariko kandi igisirikare cya M23 kikavuga neza ko izi drone ziri kurasa mu baturage kurusha uko ziri kurasa mu madefense ya M23, ibintu biri kugaragara nk'ibyaha by'intambara muri rusange. Amakuru aratangwa n'abaturage avuga neza ko ingabo za leta ya Kongo FARDC n'abarundi bamanitse intwaro mu maso ya M23 n'igisebo n'ikimwaro gikomeye cyane baza kwitanga. Aba n'abasirikare bivugwa neza ko bari mu kigero cy'umubare wa 80 ndetse n'ijana. Aba bose bitanze mu mahoro bitewe nuko babonaga n'ubundi aho ubuzima bwabo buri kwerekeza ari naho nyuma yo kugoterwa muri ibi bice bya Mikenke, ndetse abaturage nabo bakaba babyiboneye bakaza kuvuga neza ko izi ngabo za leta ya Kongo aho bigeze zitazongera kugirirwa icyizere, ziri gucunaguzwa ndetse zigakorerwa utuntu tumeze nkaho ari ugukorerwa iyicarubozo mu maso y'abaturage, ibintu bitari bisanzwe. Nanone ahitwa Kironko, ahangaha ni za Masisi neza ahangaha hagaragaye ibintu bisa naho bidasanzwe. Ntabwo byari biherutse cyangwa se ngo bibe bisanzwe muri uru rugamba kuza kubona abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo baza gukuramo imyenda bagafata umwanzuro wo kwigira mu baturage, nta ntwaro n'imwe bafite, nyuma y'uko babonaga urugamba rubasumbirije mu bice bakomeje kugenda barwaniramo. Ubu tuvuga nakomeje kumvikana ibiturika mu bice bitandukanye. Benshi ntibari gutinya kuvuga amakuru yerekana neza ko umujyi wa Uvira ubu tuvuga ni za Sarambwe imibare ya mbere yamaze kwinjiramo nyuma y'uko habaye imirwano ku munsi w'ejo mu marembo y'umujyi wa Uvira. M23 isunika igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi basunika biza kurangira rugwiriyemo ku ruhande rw'abarundi ndetse n'izi ngabo za leta ya Kongo. Ibintu byatesheje equilibre aba basirikare b'ingabo z'u Burundi. Amakuru aragaragaza neza ko ikiri gutuma izi ngabo za leta ya Kongo zitsindwa cyane ari uko M23 by'umwihariko muri uyu mujyi wa Uvira yoherejemo abasirikare b'abatasi bamazemo iminsi ndetse bazi imbaraga na defense aho ziherereye z'ingabo bahanganye, ibintu biri kuborohereza kuba bakubita batababariye nk'uko amakuru abigaragaza. Ibintu bimeze nabi cyane. Twigire imurenge mu bice bitandukanye akomeje kumvikana ubwicanyi bukomeje gukorerwa aba baturage bukozwe n'ingabo za leta ya Kongo. Ubu tuvugana ntabwo ari ibyo bice byonyine biri kuberamo ubwicanyi, kuko igisirikare cya leta ya Kongo gisa n'icyafashe umwanzuro wo kurimbura uduce dutuyemo abaturage mu midugudu itandukanye kugira ngo bikomeze kwegekwa kuri M23. Izi drone z'igisirikare cya Kongo zisa naho zitakiri kugaba ibitero muri defense za M23, ahubwo ziri kwigira mu midugudu ituyemo abaturage kugira ngo baze kubona raporo batanga neza ko ari M23 iri kubarasa ndetse iri kwica aba baturage. Kandi mu by'ukuri isi yose iba ibirebera, ingabo za leta ya Kongo nizo zifite izi ndege zikomeje kugenda zikora aya mahano. Ibintu ntabwo byoroshye. Ubu tuvugana namaze gukubwira neza ko M23 iri kwa advancinga mu bice bitandukanye, uretse agace kamwe yakozemo withdraw, ibindi bice byose yakomeje kurusha imbaraga izi ngabo za leta ndetse n'ingabo z'abarundi bakomeje guhanganira mu mirongo y'imbere ku rugamba. Amakuru atugeraho n'amakuru aturuka nanone muri za Fizi ndetse n'ahitwa Baraka hakomeje kubera imirwano karabutaka yo rwabuze gica hagati y'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi bakomeje guhangana na M23, ariko bigasa nkaho iki ari igihe cyo gutsindwa. Nanone bakaba bakemera kumanika amaboko, dore ko ahangaha byoroshye kugira ngo basubire iwabo ntawe bari buze gusaba inzira nk'ibyabereye mu bice nka za Goma. Imirwano ikomeye cyane yongeye kubera mu bice bitandukanye, by'umwihariko ahazwi nka Puezero. M23 yongeye kwashinga ibirindiro ndakuka nk'uko bitangazwa. Operasiyo karabutaka zakozwe, biravugwa neza ko zahitanye abanyamurenge, ariko kandi operasiyo za M23 zo gutabara aba banyamurenge nazo zabashije guhitana izi wazarendo zari zagerageje gukavaringa ibice byazo ndetse zikagenda zirwanaho, ariko biza kurangira
M23 itangiye gukoresha imbaraga z'umurengera kuko yari yamaze kubona neza ko izi ngabo ziri kwizera intwaro ziremereye cyane ziri kunyuzwa mu kirere zirimo bibisasu biri kwekurwa n'iyi drone. Benshi mu basobanura byinshi cyane mu bijyanye n'ibyo babonye ahangaha baravuga neza ko M23 yaje nk'umucunguzi, ari nabyo byarokoye aba babyeyi b'abanyamurenge bariraga baboroga mu gihe babonaga abawazarendo bamanuka ku misozi bivuga ndetse barasa amasasu menshi cyane mu bice baherereyemo. Aba babyeyi ntaho bari bafite ho guhungira ndetse uretse gutakamba abandi bagasenga. Ni inkuru igoye kuyibara, ni inkuru igoye kuyivuga, ni inkuru iteye amarangamutima menshi cyane ku bakomeje kubikurikirana. Bavuze neza ko abawazarendo ibi bari gukora umuvumo wonyine utazabakundira kugira aho bagera mu 23, kandi ikabisa nikomeje kugenda yihesha icyubahiro ndetse isa naho izamura amanota, nubwo imiryango mpuzamahanga ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu ndetse n'amahanga atabibona, ahubwo akomeza kumva ibyo Tshisekedi ababwiye ndetse bagakomeza kugerageza gufatira M23 ibihano bikomakomeye nk'uko amakuru agenda bigaragaza. Ibintu rero bikomeje kugenda biteza urujijo rukomeye cyane kuri ubutaka bwa Kongo. Ubu tuvugana aha Gakenge ndetse na za Minembwe nyuma yuko drone zari zahagabye ibitero M23 yagashinze ibirindiro irahakontorora. Ababyeyi bongeye gutuza ndetse bararyama bagasinzira bakanywa amata, nubwo inka zabo zigererewe n'abawazarendo bajya kuzirya nk'uko bakomeza kugenda babitubwira. Nanone ibintu bikomeje kugaragaza neza ko ibi twababwiraga bigaragaza izi mpfu zikomeye cyane n'ibitero biri kuba Minembwe. Amakuru aremeza neza ko abaturage bo mu Minembwe kuri ubu batigeze baryama, bakomeje kuzutaguzwa ndetse baterwa ubwoba na drone zikomeje kugenda zitambuka muri iki kirere. Ibi bombe biri kurekurwa na drone zo mu bwoko bwa kamikazi ni bimwe mu bihangayikishije aba baturage. Inkuru zikomeza kugenda zigaragaza neza ko ibintu bisa naho bitari bworohe. Abaturage bakomeje gusohoka mu mazu yabo ndetse wazarendo nazo zatangiye kongera kubagabaho ibitero. Amadubu arwana ku ruhande rw'igisirikare cya Twirwaneho akomeje kugerageza gutanga imbaraga zayo, ariko bisa naho igisirikare cya leta kiri kubarusha imbaraga bitewe no gukoresha ikirere, maze n'abanyura ku butaka bakaza kwa divansinga bakaza guhangana n'amadubu mu gihe adafite amarokete ndetse n'ibyo gukontorora ikirere cya Minembwe. Kugeza ubu ni inkuru zikomeje kugenda zibabaza benshi cyane ndetse zigasobanura ko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya MRDP Twirwaneho bakomeje kugerageza kurinda ubu bwoko ndetse bw'imurenge, ariko M23 nayo ikagenda ibafasha. Ubu tuvugana M23 yaje gutanga ramforo. Amakuru aturuka hakurya mu misozi miremire aravuga neza ko ndetse izi ngabo za MRDP Twirwaneho zamaze kubwirwa neza ko zigomba guhagarara mu madefense atandukanye, maze M23 igaturuka inyuma ikareba ko yasyonyagura aba bawazarendo ndetse n'ingabo za leta ya Kongo bakomeje kugaba ibi bitero bikomeye cyane mu bice nka Minembwe. Ni ibintu kubibara bisa naho biri kugorana kuko bisa naho atari intambara muri bice bya Minembwe igamije kuyigarurira, ahubwo bisa naho izi ngabo za leta ya Kongo ndetse n'abawazarendo bo bagamije gusenya ndetse no kurimbura ubu bwoko bw'abanyamurenge. Inkuru zibigaragaza zose zigaragaza neza ko harimo kwibasira ndetse no gushaka gutsembatsemba ubu bwoko bw'abanyamurenge, ariko kandi bisa naho abanyamurenge Imana yabahaye umugisha kuko bari kubona imbaraga zo kubatabara ndetse bakaza kugenda bagerageza no kwirwanaho binyuze mu gisirikare cya Twirwaneho MRDP. Amadubu yakomeje kugenda agaragaza neza ko yamaze gushiraka ubwoba, nubwo izi drone z'igisirikare cya Kongo zitoroshye mu by'ukuri guhangana n'ufite ibirwana mu kirere. Bisa naho wowe utabishoboye cyane bitewe n'ubushobozi, bisa nkaho biri kubagora, ariko nanone bitewe n'uko M23 ifite imisozi miremire itandukanye bisa nkaho biri kuborohera kuko ishobora kubafasha guhanura izi drone ndetse n'izi ndege zikomeje kugenda zibagabaho ibitero ndetse ibitero bikomeye cyane tutatinya kuvuga neza ko ari bimwe mu biri gushegesha ndetse bigatera ubwoba aba banyamurenge baherereye muri ibi bice. M23 nyuma yuko yagiye itanga imiburo itandukanye ndetse no ku munsi w'ejo yatanze undi muburo ukomeye cyane, aho yongeye kwibutsa perezida w'igihugu cy'u Burundi ko abasirikare be bakomeje kubangamira ibikorwa bya AFC M23 iri kurwana ku burenganzira bwayo kugira ngo yongere gutura ndetse itekanye mu bice Tshisekedi akomeje kubirukanamo. Nyamara ingabo z'abarundi zirashinjwa kuba zarabitambitse ndetse guhera mu bice bitandukanye mu mujyi wa Uvira, ndetse niho ubu ngubu izi ngabo z'abarundi ziri kugaragara
ku bwinshi, ariko siho zinjiriye kuko no mu mujyi wa Goma mu bice nka Sake na Minova ndetse no mu bindi bice bitandukanye hose ingabo z'abarundi zarwanye na M23 zigatsindwa, ariko zayigoye ndetse zikaza kuyidindiza mu bikorwa byayo. Ndetse ku munsi w'ejo hasohotse igisa n'umuburo wabwiraga Neva ko agomba kwirinda gukomeza kohera abasirikare ndetse n'ibikoresho ndetse n'indege zihagurukira ku kibuga cy'indege ahangaha cyitiriwe Melchior Ndadaye zikaza kugenda zaba zikurwaho. Ibi rero ntabwo yabyumvishe, ni nayo mpamvu yohereye abandi basirikare cyane benshi cyane. Amakuru avuga neza ko bari banyuze inzira ya Panya, ariko nanone bashoboraga kuza kwinjirira ku mupaka wa Kavimvira kugira ngo bahite binjira muri uyu mujyi wa Uvira bitagoranye. Amakuru yamaze kumenyekana neza ko aba basirikare ubwo bari barimo baragenda, dore ko yari umurongo munini cyane ndetse bashatse kubikora mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane. Mu gitondo cy'uyu munsi M23 yaba yabahaye isomo rikomeye cyane. Drone ya gisirikare cya M23 ndetse mu butasi bukomeye cyane bwari bwamaze kumenya neza ko aba basoda b'u Burundi bari mu nzira baza, ndetse amakuru avuga neza ko imodoka zari 6 zari ziri imbere, ndetse biza kurangira izi modoka zari zitwaye aba basirikare zimwe muri zo zatambutse, nuko zikimara kugera aho zagombaga gutegerereza abari inyuma. M23 ikoresheje drone mu bwoko bwa kamikazi iyi y'ubwiyahuzi yarekuye ibibombe bibiri byonyine, ndetse bivugwa neza ko yasandaje hafi imodoka 3 z'igisirikare cy'u Burundi. Abasirikare benshi cyane bapfuye ndetse n'abagombaga kujya ku birongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Uvira, abenshi ntabwo babaye bagikomeza, benshi bagize igisa ntiyahamuka. Ni inkuru igaragaza neza ko M23 yongeye kubabaza ku buryo bukomeye cyane igisoda cy'abarundi. Amakuru avuga neza ko abarenga 28 kugeza ubu aribo bamaze kubarurwa, ndetse abandi barembeye mu bitaro bigiye bitandukanye ku butaka bw'u Burundi. Amakuru avuga neza ko bamwe muri bo ubu tuvugana bakiri mu bice bitandukanye aho bari kwitabwaho, ariko kandi uyu mugambi wo kohereza abasirikare kuri ubutaka bwa Uvira wo ntabwo yigeze uhagarara, kuko bari abasirikare benshi cyane bari koherezwa batagize ibibazo byatewe n'iki gisasu ndetse cyarashwe na drone ya M23 nabo bakomeje kugenda. Ariko amakuru avuga neza ko nabo basa n'abataye umutwe badashobora gukora ibyo bitezweho, kuko amakuru avuga neza ko ari isomo rikomeye cyane M23 yatanze. Iyi drone yarashe, amakuru avuga neza ko yibanze ku gice bivugwa neza ko cyari kirimo bamwe mu bazayobora ibikorwa byari bibajyanye. Amakuru akemeza neza ko ubu ngubu bamaze gupfa, ndetse ibintu byahise bituma eta major y'igisirikare cy'u Burundi itumizwa, ndetse kugira ngo hahita harebwa ko iki kibazo cyakemuka. Ubu tuvugana turi muri studio dukora izi nkuru, amakuru aturuka ku butaka bw'u Burundi aravuga neza ko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi ubu ngubu yicaye mu nama ari guhatika ibibazo ku mpamvu nyamukuru ituma atsimbarara mu gukomeza kohereza abasoda b'igisoda cy'u Burundi kuri ubutaka bwa Kongo, by'umwihariko mu bice bya Uvira aho M23 ikomeje kubabaga nta kinya. Amakuru aravuga neza ko muri iyi nama harimo umugaba mukuru w'ingabo, uyu nta wundi ni Prime Niyongabo, ndetse minisitiri w'ingabo Marie Chantal, ndetse hakazamo na Nestori ndetse n'abandi bakomeye cyane. Nestori nyine ni minisitiri w'intebe, umushikiranganje mukuru n'abandi bafata ibyemezo, abajenerali bakomeye cyane mu gisoda cy'u Burundi. Aba bose ntabwo bari guhuriza na Neva ku kijyanye no kohereza abasirikare kuri ubu butaka. Inkuru irasobanura byinshi cyane, irerekana neza ko igisoda cy'u Burundi kimaze gutakaza abasirikare barenga 8,000 mu bice bitandukanye aho iyi ntambara yatangiriye. Amakuru kandi akerekana neza ko M23 gifite abasirikare b'u Burundi ifite ndetse babitse mu bice bitandukanye aho bagiye bafatirwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Kuri ubu ngubu akaba ari imbohe z'intambara. Aba bose ni umubare munini cyane, ni igitutu gikomeje kujya kuri Perezida Neva bitewe n'uko akomeje gushinjwa kugambanira igihugu cye. Izindi nkuru ziragaragaza neza ko mu bice bitandukanye hakomeze kubera imirwano. Saba abasoda b'u Burundi gusa bahuye n'uruva gusenya, kuko naboherejwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Amakuru aravuga neza ko ahitwa Mikenke aba Barundi bahuye n'uruva gusenya. Abasirikare b'u Burundi bakubitiwe mu bice bitandukanye nyuma y'uko imirwano yari yabereye hakurya mu mashyamba. Amakuru akagaragaza neza ko Abarundi nyuma yo gutsindwa urugamba ndetse bakaza no kwasiga ingabo za Ngora zanacucumeye ku buryo bukomeye cyane, Abarundi bafashe umwanzuro wo kuza kwigendera ndetse basa n'abatereranye izi ngabo za Ngora na FARDC, dore ko yari yakuye akarenge muri imirwano. Ingabo za Ngora barazicucuma, Abarundi nabo
nabo amakuru atugeraho neza aravuga neza ko Mikenke ahangaha abarundi baje kwacanirirwaho umuriro ku buryo bukomeye cyane na 23 yabakubitiye muri ibi bice, niko kwirukanka amasigamana, bamwe birukankira ahitwa Mikoko ndetse abandi birukankira Nyaruhinga. Aha hose niko abaturage babahaga induru ndetse na 23 itaboroheye ibakurikirana, byaje kurangira batatanye ndetse aba basoda b'u Burundi batangira kubura inzira ndetse n'ibyerekezo, dore ko bari bambaye impuzankano ndetse batari kwiyoberanya ngo bajye mu bice birimo abaturage ntabwo bari kubemerera ndetse babahaga induru kuko byasaga naho batagifite imbaraga nyinshi cyane, kuko buri wese yirukankaga ukwe bitewe no kwirinda ko 23 ikomeza kumenya ibyerekezo bagezemo. Bakimara kugera muri ibice bya Mikoko ndetse na Nyaruhinga, amakuru aravuga neza ko 23 yarebye ikabona neza ko ishobora kuza guhura n'ibibazo mu gihe baza kwirogurupa bakaza kwigabaho ibindi bitero, niko kubakubita ibageza yitwa Rugezi ndetse no mu Bicumbi. Ahangaha niho ingabo z'abarundi zisa naho zaburiwe irengero ndetse izindi zaguye nzira muri uru rugendo rusa naho rwaye rugoye rwo guturuka Mikenke baraswa ndetse abakaza kugera mu bice nka Bikoko ndetse na Nyagahinga, biza kurangira bageze Rugezi na Bicumbi. Imirambo ni myinshi cyane muri iyi nzira, amakuru aravuga neza ko ndetse imva rusange zishobora kugomeza gushyingurwamo abasoda b'u Burundi, mu gihe hakurya benshi bazi neza ko abasirikare b'u Burundi bari kurwana ndetse bazataha, nyamara benshi barahashiriye bakomeje gushyingurwa mu mva rusange bikagirwa ibanga kugira ngo bitaza guteza imyivumbagatanyo ndetse n'imidugararo mu gihugu cy'u Burundi. Inkuru kandi zikomeje kugenda zigaruka ku bice bitandukanye bikomeje kugenda biberamo imirwano nanone ku butaka bwa Kongo. Tugiye muri Kivu y'Amajyaruguru, ubu ngubu nyine twahita tuzamuka hakurya mu bice nka za Masisi. Amakuru aragaragaza neza ko hakomeje kugaragara ibice bitandukanye bikiri kumvikanamo imbunda ziremereye cyane, na 23 ibice nibura nka 90% yarabyigaruriye, ariko ingabo za leta ya Kongo ndetse na FDLR na Wazalendo ntibahwema kugaba ibitero bigaragaza ko bashaka no kuba bagaruka mu bice byabo. Gusa bikomeje kugenda bigorana kuko intare za Sarambwe zizanaho zariye Karungu ndetse zidagishaka no kurekura n'agace na gatoya mu bice bamaze kwibikaho. Ko ubu tuvugana indege y'ingabo za Kongo yongeye guhanurwa nk'uko amakuru aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba bisobanura. Ni indege ikomeye cyane mu gitero karabutaka cyari cyapangiwe ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye hakurya i Bujumbura. Izi ndege zari zapanzwe ko ziza gukubura nyuma y'uko 23 yari yapanze operasiyo, maze biza kurangira itagenze neza. 23 iza kurya kavari muri ibi bice ndetse muri iyi misozi kugira ngo ize kureba aho ibintu biherera, kuko yabonaga umuriro wakomeje kwaka ari mwinshi. Ibi rero byaje gutuma igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gitegura icyo cyari cyise imperuka, kajugujugu ebyiri z'intambara ndetse amadrone yo mu bwoko bw'ubwiyahuzi, aya yo mu bwoko bwa kamikazi, yazaga afite ibisasu akabirekura bigasandarana neza mu bice biherereyemo izi ngabo za 23. Kumbi baje kugira ko izi ngabo zitagerereye muri ibice, ariko batangiye gushyira ku mirongo y'imbere abasirikare ku butaka ngo batangire kwa divansinga muri ibi bice. Ibyahabereye nibyo ngiye kugusobanurira, uraza kumva tekinike na tagitike z'imirwanire 23 yongeye gukoresha, maze birangira yigaruriye izindi ntwaro ndetse ibasha guhigika abasirikare basaga n'abari biyemeje kuza kurimbura. Aha niho ibifaru by'igisirikare cy'u Burundi bigera kuri 3 byaje gufatirwa neza. Abarundi basubirayo bikoreye amaboko mu gihe bari bazanye intwaro ndetse basubiyeyo birukanka amasigamana. 23 yafashe ibi bifaru ndetse byuzuye amavuta ashobora gukoreshwa mu gihe kinini cyane. Intsinzi yongera kuboneka kuri 23 nyuma y'uko benshi bari bazi neza ko bagiye kwirenzaho itaka, nyamara byarangiye ibyari kuba kuri 23 bibaye kuri izi ngabo z'abarundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo. Ubu tuvugana ntago tukiri kureba cyane mu mujyi wa Uvira, kuko bisa nkaho uburyo bwa strategie bw'imirwanire bwa 23 bushobora kuyifata mu minota itarenze 50 cyangwa isaha ngendeye, kuko 23 yahagose, ariko kandi n'izi ngabo ziriyo zitoroshye. Ahubwo ndakujyana mu bice biri kuberamo imirwano itegura gufata Uvira cyangwa se gutanga umwitangizwa nk'uko mbikubwira. Ibi bifaru biremereye igisirikare cya 23 cyambuye izi ngabo za leta ya Kongo, amakuru avuga neza ko atari bigusa iki gisirikare
igisirikare cyahatakarije ahubwo cyanahatwikiye intwaro nyuma y'uko cyari kibonye kuzisubiranayo bisa naho bitari bukunde, bafata umwanzuro w'umutindi, umwanzuro benshi bavuze neza ko ari uwo kwikoraho, batangira gutwika intwaro zimwe muri zo kugira ngo M23 itaza kuzigarurira. Gusa none abasobanukiwe ibijyanye na gisirikare bakubwira neza ko ubu ari uburyo M23 yari kuza gufata izi ntwari igatangira kuzibarashisha. Banemeza neza ko izi ngabo zakoze ikintu kiri strategique mu rugamba, kuko izi ntwaro batari bashoboye kuzisubiranayo, bagomba gufata umwanzuro wo kuza kuba bazikiza M23 itaratangira kuzibarashisha mu bitugu birukanka amasigamana. Ubu tuvugana amakuru aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba aremeza neza ko indege y'igisirikare cya leta ya Kongo, ndavuga nyine ubwo ni indege yahagurukiye ku butaka bw'u Burundi, kuko kubatandukanya kuri ubu bisa naho bisigaye bigorana. Indege ziri kurasa M23 mu birindiro bitandukanye, by'umwihariko dore ko zongeye no kurengera zikagira mu kibaya cya Ruzizi, ziri guhagurukira ubu tuvugana ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye ku butaka bw'u Burundi, zikaza neza zitangira gukubura kugira ngo zize koroherereza akazi abo ku butaka ariko bo ntabwo bahuye n'urugendo rwiza, kuko nyuma y'uko izi ndege zari zamaze kugenda maze n'amadrone yamaze gutanga raporo ko yamaze gukubura, ndetse hasigaye inzira nyabagendwa, ndetse ko nubwo bahura n'akazi kataba gakomeye kuko abasirikare bamaze gushwiragira ndetse batatanye, nyamara ntabwo bari bazi ko igisirikare cya M23 cyari yakavari muri iyi miringoti bagiye baca nk'uko byagiye bigaragara mu mashusho. Ibice bitandukanye izi ngabo zagiye zirwaniramo hagiye hagaragara ibisa nk'amarigore cyangwa se imufurege izi ngabo zica kugira ngo zishyireho imitutu y'imbunda, mu gihe umutwe ndetse n'igihimba biba bisa n'ibiri muri iyi mifurege, maze bakegura umutwe batiye gutangira gusheringa. Ibi nibyo byashutse izi ngabo rero z'abarundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo, batangira kugenda ndetse basa n'abisanzuye cyane, nyamara intare za Sarambwe zari ya kavari muri iyi rigore. Ibisa n'ambusha, ariko nanone ntabwo arambushi kuko M23 ntabwo yongeye kubagota, ahubwo yabatunguje amasasu menshi cyane y'urufaya, basubira inyuma amasigamana. Hakurya kutumvikana kuratangira, bamwe bati abo mu kirere batubeshye batugambaniye, izi ndege zarashe bande ko tubona ahubwo wagira ngo nibwo babaye bashya. Abandi bati ibyo ntabwo twamenye uko byagenze, ahubwo twagerageje kurasa buri umwe wese kandi inzira twayiciye, ariko ntabwo twamenye neza ko abo bari hafi aho ndetse bari benshi cyane ku buryo mwageragezaga kurwana ku buryo butoroshye. Inkuru irasobanura neza ko ahariho havuye kutumvikana gukomeye cyane. Bamwe bati mwatugambaniye, abandi bati ntabwo twabagambaniye, twakoze ibyo twagombaga gukora. Ibi nibyo byatumye birara ntibategura abakomando bashya cyangwa se bashobora kujya imbere mu birometero runaka ngo bategure urugamba. Bahita bumva neza ko drone yamaze guca inzira n'izi kajugujugu, bahita bishora ariko kugwa mu mutego ukomeye cyane. M23 kugeza ubu ibice ifite iri kubikontorora cyane, intwaro zabaye nyinshi, ikomeje kwambura igisirikare cya Kongo n'abarundi intwaro. Gusa amakuru avuga neza ko izi mbaraga ziri gukoreshwa na M23 nazo ziri gutuma itakaza abasirikare ariko batari benshi ugereranyije n'igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kuboroga ndetse kirira ayo kwarika nyuma yo gutakaza ingabo nyinshi cyane. Abarundi bo ntitwabara, nejo twababwiye neza ko hari amakamyo abiri yajyanye imirambo n'inkomere ajya i Bujumbura. Ibintu byababaje benshi cyane batuye kuri ubutaka bw'u Burundi kubona izi ngabo ndetse zisa naho ari izo kurwanira igihugu cy'u Burundi zikomeje gusa naho zishirira ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku nyungu za General Neva utegetse iki gihugu. Amakuru kandi ava i Burundi aravuga neza ko kutumvikana kongeye kumvikana muri leta y'amajoro y'iki gisirikare cy'u Burundi, nk'uko amakuru abitangaza. Hakagaragara kutumvikana nyuma y'uko Prime Niyongabo akomeje kubwira General Neva ko bari bakwiye gusuganya igisirikare bakagabanya ingabo kuri ubu butaka, mu gihe ingabo zisa naho ziri gushira nabo bakita mu kwitegura urugamba barimo kwitegura guhangana na Red Tabara nayo yateguye kubasaho umuriro ndetse itababariye. Nyamara biza kurangira ibi General Neva atabyumvishe bitewe n'agatubutsa kura hakurya kwa Kisekedi. Amategeko n'amabwiriza yatanze akomeza kugenda akurikizwa, nuko umugaba mukuru w'ingabo amagambo ndetse n'ibitekerezo bye bikomeza kugenda bishyirwa muri trash. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya Repubulika
Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Basa n'abamaze gushyira inshingano mu gisoda cy'u Burundi kuko bo basa naho batari ku mirongo y'imbere ku rugamba, bari gutegekera mu mahoteli akomeye cyane, bari kurya amanyama ndetse banywa n'amayoga nk'uko bikomeje kugenda bibabaza abasirikare bato bato bari ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibi kandi bisa n'ibyabereye mu mujyi wa Goma kuko abasirikare bari ku mirongo y'imbere ku rugamba baje gushiduka, abakamanda babo batakibarizwa muri Goma, baragiye kera, abandi mu kubura communication ndetse no kubura icyerekezo. M23 itangira kubatwikaho umuriro karabutaka, bareba inyuma cyangwa se basaba oda y'icyo gukora bagasanga abandi bagiye kera. Ibi nabyo bisa naho ari byo bigiye kongera kuba kuri izi nkabo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara mu bice bitandukanye biri kuberamo imirwano. Amakuru aratangaza neza ko abanyamurenge butuvugana bongeye kuryama bagasinzira muri iri joro ryatambutse, nyuma y'uko bari bamaze iminsi cyane barara bagabwaho ibitero ndetse n'amasasu menshi cyane araswa n'abazarendo. Ariko nyuma y'uko aho M23 yongeye gutanga umwitangizwa w'ibirometero byinshi cyane ndetse inaha ku ntwaro amadubu, nyuma y'uko M23 yari imaze kuzambura izi ngabo za leta ya Kongo ari nyinshi cyane, byaje gutuma imurenge ndetse no mu bice bihakikije hongera guhinda amahoro. Abasoda b'u Burundi bongeye gutungurwa nyuma y'uko M23 bari bazi ko idashobora gufata uyu mwanzuro ukomeye cyane wo kuza kurasa ibyambukiranya umupaka. Ariko kandi ibi byari bimaze iminsi igera kuri 2 gusa M23 bitanze mu itangazo rikomeye cyane yashyize hanze ivuga neza ko mu gihe abarundi bazaraswa batazavuga ngo ye baba. Ibi birabaye ndetse M23 irabikoze nk'uko amakuru agenda abivuga. Indege zaturukaga ku butaka bw'u Burundi ndetse ari nazo zazaga gusheringa mu bice M23 erereyemo, kuri ubu zaburijwemo ndetse bisa nkaho zitari kurenga umutaru nk'uko izi bivuga. Amakuru avuga neza ko Tshisekedi yashobora kwifashisha ikibuga cy'indege cya Kisangani nubwo nacyo kiri mu manegeka. Amakuru aravuga neza ko indege ziva Bujumbura zo kuri ubu zitakitegwaho umusaruro. M23 ifite defense zikomeye cyane, benshi bari bazi ko ibice byegereye Kavimvira ndetse na Gatumba udashobora kuhasanga ubwirinzi cyangwa se uburyo bwari bwo bwose M23 yahageza bwakumira ibi bitwaro ndetse by'umwihariko ibinyuze mu kirere. Ariko bisa nkaho isomo ritanzwe ndetse byamaze gushyirwaho akadomo. Ibi byatumye igisoda cy'u Burundi kigira ubwoba bwo kongera gusheringa, by'umwihariko gikoresheje iyi squad irasa kure mu birometero byinshi cyane ndetse hagurukiye kuri ubutaka mu rwego rwo gutinya ko igisirikare cya M23 gishobora kongera kurekura ibindi bibombe bigahitana abaturage. Nta baturage bishwe na M23 bo ku butaka bw'u Burundi, ahubwo biravugwa neza ko bimwe mu bikoresho ingabo z'u Burundi zakoreshaga byamaze gutwikwa ku buryo bugaragarira buri wese. Karenge amakuru aragaragaza neza ko hageze drone zikomeye cyane .0, ingabo za leta ya Kongo zongeye kumanika amaboko nyuma yo gucanwaho umuriro zigatubagurwa n'amasasu ya M23 Bango ndetse n'ibindi bice bitandukanye byegereye umujyi wa Uvira, udusantere twose inyeshyamba za M23 ndetse intare za Sarambwe zakabye cyane. Abawazarendo bo bamaze gukura akaguru mu nzira birukanse amasigamana nk'uko bigenda bitangazwa. FDLR, FNDB, FRDC, iyi mitwe yose yongeye kugaragaza zasangiye ko idashobora kuhagera ndetse ko yakomeje kugenda ikubitwa. Reka tubanze tukubwire ibya Minembwe yongeye kwibasirwa n'ibitero bikomeye cyane nyuma y'uko Twirwaneho yakomeje kugenda igerageza kwirwanaho izi ngabo z'abanyamurenge, nyamara biza kurangira igisirikare cya Kongo kizikubise nk'uko bigaragarira buri wese. Benshi mu barwanyi b'igisirikare cya Kongo bakomeje kugaragaza neza ko uru rugamba rwabagoye nk'uko amakuru abigaragaza ndetse bakomeje kugenda basa n'abamanika mu maboko imbere y'igisirikare cya M23 gikomeje kugenda kibakubita kitababariye. Imirambo ni myinshi cyane mu bice bitandukanye nk'uko amavideo abaturage bakomeje kugenda abafata, bakomeje kugenda badusobanura neza ko igisirikare cya Kongo kiri gutsindwa urugamba nk'uko amakuru abigaragaza. Indege ziva Kisangani kugeza ubu ziri kugenda zikandagira nyuma y'uko M23 nayo yakomeje kugenda isheringa kuri iki kibuga ndetse mwarayibonye ku munsi w'ejo inkuru twabagejejeho isobanura uburyo M23 yakoresheje drone ikaza kurasa indege ya gisirikare yabarizwaga kuri ubutaka, by'umwihariko ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Ibintu birakomeye cyane. Nakubwiye neza ko Minembwe hatwitswe nanone ku burangare bukomeye cyane bw'ingabo za Twirwaneho, aho abazeno ndetse n'ingabo za Kongo zabaciye muri humye Karenge ndetse n'ibindi bice bitandukanye nka .0. Ubu tuvugana ingabo za Kongo ziri gutoba
gutobagurwa n'amasasu ya M23. Imiborogo ni myinshi cyane ndetse ambulance ntabwo ziri kubasha kugera muri ibi bice bitewe nuko M23 isa niyamaze kubashyira hagati na hagati kabiri kubacucuma nk'utemagura ibyatsi nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Benshi cyane mu bari kurebera uru rugamba hafi baravuga neza ko Uvira isa niyamaze gufatwa kuko izi ngabo zatsinzwe cyane ndetse n'ibice zirimo zamaze gugotwa ntabwo zishobora gutanga ramporo cyangwa umusada wari wose mu bice zitezweho kuba azaza gutangamo umusada. Aha gusa kandi no muri Kivu y'Amajyaruguru imirwano irakomeje mu bice nka bya Masisi ugana mu bice bitandukanye nka za Rubaya, imidugudu itandukanye umutekano wongeye kugaragara, ariko kandi ugana Nyabyondo ndetse n'ahitwa kuri radio na makaritsiye azwi cyane FDLR yongeye guhangana ku buryo bukomeye cyane n'igisirikare cya M23. Bisa nkaho ari uguhorera Wiringoma nk'uko amakuru abigaragaza. Intare za Sarambwe zakomeje gushyiramo imbaraga ndetse zikomeza gusunika biza kurangira ingabo za leta ya Kongo arizo zisubiye inyuma nk'uko amakuru abigaragaza, ziza kwisanga zatangiye guhungira mu mashyamba. Amakuru aravuga neza ko muri ibi bice hakomeje kumvikana ibiturika biremereye cyane kuva amanywa yose ndetse hagiye hagaragaramo n'ibiturika biremereye cyane, aho M23 iri gukoresha imbunda ziremereye cyane zirasa mu birometero bigera kuri 55 ndetse n'izo mu bwoko bwa 255. Izi nimbi cyane ku bijyanye n'imirongo imbere ku rugamba. Abasirikare benshi cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo basa n'abananiwe uru rugamba kuko bavuga neza ko M23 ishobora kubiri gukoresha intwaro ziremereye cyane ndetse z'umurengera zitari zisanzwe kuri imirongo y'imbere ku rugamba. Ibintu byongeye gutera benshi cyane kwibaza uko iyi mirwano iri buze kurangira mu gihe igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugaragaza neza ko kiri gutsindwa mu bice by'umwihariko byerekeza muri za Rubaya. Kandi saha gusa ahitwa Warikare FDLR niho yirundiye ndetse isa naho yari gukomeza kugenda yakorera utunama, ariko igisirikare cya M23 cyigabye ibitero cyongera kwishwiragiza utu tunama tuburizwamo ndetse n'imipangu yari gupangwa yo kuba yatera defense zitandukanye za M23 ifatikanyije n'ingabo za leta ya Kongo birangira iburijwemo. Bisa nkaho General Sultani Makenga uyoboye iki gisirikare cya M23 yongeye gutanga amategeko mashya avuguriye ndetse arimo uburakari bukomeye cyane nk'uko amakuru ari kubigaragaza ku mirongo y'imbere ku rugamba biri kwivugira, kuko ingabo z'abarundi nizo zabisobanura ndetse n'ingabo za Kongo kuko zahuye n'uruva gusenya. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyaje gufata initiative ikomeye cyane yo kuzana bamwe mu basirikare bashobora kuza kwifashishwa muri operasiyo ngo zo kwirukana M23 ndetse na kampani z'abashinwa muri ibi bice kugira ngo bize kurangira aribo batangiye gukorana n'igisirikare cyangwa se na leta ya Kinshasa mu bijyanye n'ubucukuzi bw'aya mabuye. Uribaza ngo bigenze bite ko Umufaransa ndetse nawe ngo yamaze kuhagira, ariko siwe nshaka ko tuvuga ahubwo bivugwa neza ko Umunyamerika agerageje gushimaho agasanga amazi si yayandi. Bisa nkaho ibice bya Rubaya kubifata ndetse no kugira ngo baze kuba bagerageza kwigarurira ibi birombe biza gusaba imbaraga zidasanzwe, byakanga hakajyamo ibiganiro maze M23 ikaza gukoreshwa nayo maze ikaza kugira inyungu ikura muri ubu butaka yamaze kwigarurira. Ubu tuvugana Abanyamerika bashimyeho basanga imiterere yo muri ibi bice isa naho igoye cyane. Batekereza kuzana ikimeze nkaho ari drone ndetse n'indege z'intambara, basanga byabibaye indi ntambara idasanzwe kandi nta mpamvu. Ubu tuvugana ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatekerezaga byahise bihinduka diregite, kuko bivugwa neza ko perezida w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yumvaga neza ko Rubaya ari ahantu hagendeka, ndetse bari bohereje bamwe mu bameze nk'abasupervisor cyangwa se abashinzwe gukontorora ngo barebe ibice maze bazane na mapu isa naho ari yerekana uko hano hateye mu buryo bwa nyabwo. Nyamara benshi bavuga neza ko mapu yohererejwe abasirikare ndetse n'ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari mapu ishobora kuba itandukanye cyane n'ibiri kuri tere nkuko bimeze. Rubaya n'ibice birimo imisozi miremire, imikuku bitewe n'amabuye y'agaciro yagiye hacukurwa mu bihe bitandukanye ndetse yifashishijwe uburyo busanzwe navuga ari ubwa gakondo. Abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuza kubasanga
muri ibi bice bisa naho ari ibintu bishobora kuza kugorana cyane. Bagerageje gushimaho ngo binjire basanga ni umutamenwa, intare za Sarambwe ziryamiye amajanja. Kuri ubu hari kwibazwa niba hagiye gusinywa amasezerano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na M23 maze Tshisekedi bakamushyira ku ruhande, nk'uko bamwe bari gukomeza kugenda bavuga neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariyo ishobora kuza kwisanga iri gukorana na M23 maze Tshisekedi akisanga yagiye ku ruhande muri diru yavugaga ko yamaze gusinya. Kuri ubu ngubu igisirikare cya Leta ya Kongo kuri ubu ngubu nicyo benshi bari gushinja kuba cyarananiwe gukontorora ibi bice na mbere hose, bikaba byaragize ingaruka zikomeye cyane kuri ubu bukungu bwa Rubaya, ndetse n'igihe imirwano yahaberaga ubucukuzi ntabwo bwagendaga neza. Gusa benshi bemeza neza ko M23 kuri ubu ikiri kuyifasha mu bikorwa bitandukanye ari ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, aho ikorana na kampani z'Abashinwa zinasanzwe zikorera kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu Donald J. Trump nawe yamaze kumera nk'ugiye muri dilema, kuko ari kwibaza niba ari buze kohereza ingabo nyinshi kugira ngo haze kubera intambara karabutaka maze ibi birombe babisubirane, bakamubwira ko yishuwa igoye ko no kongera kubona abaturage baza gukora nk'abamanipa muri ibi bice binagoye, byaza kugorana bamwe baza no kubigwamo, ahubwo haza gufatwa umwanzuro ushobora kuza kubabaza Tshisekedi ku buryo bukomeye cyane, maze Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikisanga iri gukorana na M23 muri iyi diru y'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Ubu rero benshi baravuga neza ko Tshisekedi we ibyo biri kugenda bishyirwa ku ruhande nyuma y'uko yumvaga neza ko diru yarangiye ndetse amasezerano yamaze gushyirwaho umukono, nyamara biba bitararangira. Tshisekedi nawe yatangiye gushinja Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuryama ihindukira nk'uko nawe babimushinje mu bihe bitandukanye bitewe n'amasezerano yagiye yitabira y'amahoro, maze ibyo yasinyiye akimara kugera i Kinshasa akabyihakana akabyigarama ndetse akavuga neza ko adashobora kubyemera. Ubu nawe rero niko ari gufata Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kuba zisinyana nawe amasezerano y'ibijyanye na Rubaya, nyamara biza kurangira uyu mugabo utegetse igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika asanze bitoroshye uko yabibwiwe siko bimeze. Mapu bahawe isa naho itandukanye n'iya nyayo, ibintu birakomeye cyane. Abari kuri tere nibo bari gusobanukirwa ukuri kw'ikarita za politiki ziri gucangirwa hano za Rubaya neza baravuga neza ko ibintu bisa naho byamaze kuba ibintu bikomeye cyane. Ibuye ry'agaciro rya Koruta ndetse n'andi abarizwa mwa biriya bice namwe mu akomeje kugenda agaragariza isi ko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aricyo gisapurayinga amabuye y'agaciro menshi mu nganda zitandukanye, yaba ari inganda za Epo n'inganda zigiye zitandukanye, aho benshi bavuga neza ko mu gihe Kongo yabungwabungwa bishobora kuza korohereza abanyenganda ndetse n'abandi bacuruzi kuba bakora product zidahenze ndetse bisa naho bitandukanye n'ukuri, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikimara kubigiramo ikomeza kugenda iharanira inyungu zayo kandi z'umurengera. Turakomeza gukurikirana ibyizi nkuru za Rubaya, reka twisubirire mu mirongo y'imbere ku rugamba hakomeje kuvugwa ibiremereye cyane. Igisirikare cya Leta ya Kongo gikomeje kuba nkaho kiri kugoterwa mu bice bitandukanye. Nyuma ya Kivu y'Amajyepfo hakomeje kugenda humvikana ibitero shuba za Masisi, aho bivugwa neza ko igisirikare cya Leta ya Kongo kiri kugerageza gushimaho kikagaba udutero shuma ku birindiro bya M23, ariko bikaza kurangira bitabahiriye na gatoya. Ubu tuvugana bisa nkaho ibintu byatangiye kuba bibi cyane. M23 ingamba z'ubwirinzi yongeye kuzikaza ku buryo bukomeye cyane. Abaturage baratekanye kugeza ubu, ibyo bashimira icyamana n'ubu. M23 niyo ikomeje gukontorora bino bice bya Rubaya, ndetse hakomeje kongera kumvikana amwe mu masasu bivugwa neza ko ari ay'ingabo za Kongo ndetse n'indi mitwe iri kugerageza guprofita iyi darirema yo kuba hagiye gusinywa amasezerano mashya y'imikoreshereze y'ibi birombe maze bakaza kuhagaba ibitero. Gusa M23 ikomeje guhagarara mu birindiro byayo ikirukanira kure izi ngabo ziri gushaka guprofita zikaza kuhagaba ibitero, naho bundi ntabwo byoroshye na gatoya. Igisirikare cya Leta ya Kongo kiri gukomeza gukora ibishoboka byose ngo kibe cyabona umuterankunga maze nabo bamuhereza ibi birombe, nyamara kubimuhereza bikiri mu maboko ya M23 nabyo ni urundi rugamba. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zavugaga neza ko bagomba gushyiraho umutwe w'igisirikare ngo ushinzwe kurinda ibi birombe, ariko kandi bisa naho bitari kwihutaho. Emmanuel Macron yaje kongera guhamagara ku murongo wa telefone perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Uyu mugabo agahita yemera ofa yarahawe na perezida w'igihugu cy'Ubufaransa. Ofa iragira iti
tugomba gukorana maze Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikava muri iyo diru, amabuye ya rubaya tukayabyaza umusaruro ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Aha rero bisa nkaho Tshisekedi yahise yumva neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora kuba itari active iri gukomeza kumutera